U Rwanda ni igihugu kizwi cyane kubera ubukerarugendo cyane cyane imisozi, ibiyaga n'ingagi zo mu birunga. Ariko wari uzi ko mu Rwanda hari amahoteli ahenze cyane aho kurara ijoro rimwe bishobora kugutwara ibihumbi by'amadolari? Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amahoteli agera kuri atanu ahenze kandi meza cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Turaza kureba aho aherereye, igiciro cyo kuyararamo, umubare w'abantu yakira ndetse n'ibindi muri rusange. Muri iyi minsi amahoteli menshi usanga akoresha amafaranga menshi mu buryo bwo kuyamamaza, ariko uri buze gutungurwa n'izi hoteli kuko uri buze gusanga zimwe utanazizi, kubera ko ntabwo bajya bashora amafaranga menshi mu kuzamamaza, ubwazo ziriyamamaza. Tugiye guhera ku mwanya wa gatanu tujya ku mwanya wa mbere. Igihe tugiye kubana muri iki kiganiro nitwa Leo Dukuze, guhaye ikaze. Ku mwanya wa gatanu tuhasangaho Kigali Marriott Hotel. Kigali Marriott Hotel iherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge. Ni hoteli nini cyane kuko ifite ibyumba birenga 254, bityo ikaba ishobora kwakira abantu benshi. Igiciro cyayo usanga nko kuyiraramo ijoro rimwe bishobora kugufata amadolari agera ku 145, ubwo ni ukuvuga ibihumbi 210 by'amafaranga y'u Rwanda ku ijoro rimwe. Ariko igiciro gishobora guhinduka bitewe n'amatariki n'icyumba wahisemo. Iyi ni hoteli ifite pisine nziza, gym, restaurant ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye nk'ahandi hakorerwa inama. Ni amahitamo meza ku muntu ushaka hoteli nziza kandi iri hagati mu mujyi wa Kigali. Twagiye ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane tuhasangaho hoteli nziza cyane, iyi yitwa One and Only Gorillas Nest. Tugiye mu karere ka Musanze mu gace ka Kinigi hafi ya Volcanoes National Park. Aha niho dusanga One and Only Gorillas Nest. Iyi hoteli izwi cyane kubera kuba hafi y'ahantu habera ibikorwa byo kureba ingagi. Ifite ibyumba n'amazu manini ashobora kwakira abantu benshi mu cyumba kimwe. Ikindi kandi bitewe n'ubwoko bw'icyumba wahisemo, igiciro cyo kurara muri iyi hoteli usanga gishobora kuba cyagufata ibihumbi 5 by'amadolari ku ijoro rimwe. Ariko ahangaha usanga ari abantu babiri. Ibi bivuze yuko abantu babiri bishobora kubafata ibihumbi 5 by'amadolari ku ijoro rimwe, ubwo ni ukuvuga arenga miliyoni 7,250 by'amafaranga y'u Rwanda. Iyi hoteli ifite ubusitani bwiza, restaurant, pisine n'ibindi bikorwa byo kwidagadura. Iyi akaba ari hoteli nziza cyane ikomeje kugenda ivugisha abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga muri rusange. Twagiye ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu tuhasangaho hoteli nziza cyane iteye amabengeza. Iyi nta yindi bayita Wilderness Bisate. Ku mwanya wa gatatu hari Wilderness Bisate, iherereye hafi ya Volcanoes National Park mu karere ka Musanze. Iyi lodge ntoya ifite amazu agera kuri 6 gusa kandi ishobora kwakira abantu 12 gusa icyarimwe. Ibi bituma abashyitsi babona ahantu hatuje kandi hafite umutekano n'ubwiza bw'ibidukikije. Muri mwaka wa 2026 igiciro cyayo cyo kwiraramo gusa wasangaga bigusaba amadolari agera ku bihumbi 2,569 kugeza ku madolari ibihumbi 3,795 ku muntu umwe buri joro. Ariko ibi biterwa n'igihe. Ibyo bivuze yuko ari hagati ya miliyoni 3,700,000 by'amanyarwanda kugeza kuri miliyoni 5,500,000 z'amanyarwanda ku muntu ku ijoro rimwe gusa. Wilderness Bisate izwi cyane kubera amashyamba, kureba ibirunga no kuba iri hafi y'ingagi. Twagiye ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri tuhasanga hoteli ikomeje kugenda ivugisha abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga muri rusange. Iyi nta yindi bayita Singita Kwitonda. Ku mwanya wa kabiri tuhasangaho Singita Kwitonda, iherereye hafi ya Volcanoes National Park mu gace ka Kinigi i Musanze. Ifite site zigera ku 9, buri imwe ikaba ishobora kwakira abantu babiri. Ikindi kandi hari amazu meza kandi manini ashobora kwakira abantu benshi cyane. Mu gihe runaka usanga muri iyo hoteli iyo ushatse kuyijyamo bigusaba amadolari agera ku 3,630 ku muntu buri joro. Ibi ni ukuvuga hafi miliyoni 5,260 by'amanyarwanda ku muntu buri joro. Ibi bivuze yuko kandi
hari n'ahandi ushobora kuba wakinjira cyangwa icyumba runaka ugasanga bashobora kuba bakwaka amadolari agera ku bihumbi 14,500 ku ijoro rimwe. Ibi ni ukuvuga miliyoni 21 z'amanyarwanda. Aya mahoteli arahenze. Singita Kwitonda izwi cyane kubera ubwiza bw'ibirunga, amafunguro meza, ibyumba byiza ndetse no kuba hafi y'ingagi. Twagiye ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere tuhasangaho hoteli nziza cyane kuko iyi ni hoteli idasanzwe. Iyi bayita Wilderness Bisate Reserve. Mbere yuko nkubwira iby'iyi hoteli kuko bitangaje cyane, nyemerera ubanze ukore kuri subscribe niba utarayikoraho. Ikindi kandi niba kunze kino kiganiro reba hasi ukore ku gikumwe cyangwa kuri like kuko uri buze kuba unyeretse yuko ukunda ibyo dukora. Twagiye ku by'iyi hoteli. Ku mwanya wa mbere twavuze ko tuhasanga Wilderness Bisate Reserve. Ku mwanya wa mbere niho dusangaho iyi hoteli kuko ni hoteli nziza cyane. Iherereye hafi ya Volcanoes National Park mu gace ka Musanze. Iyi ni ahantu hihariye cyane kuko ifite amazu agera kuri 4 gusa. Buri nzu ni nini kandi itanga ubuzima bwite ku bashyitsi. Muri uyu mwaka usanga iyi hoteli niba ushaka wenda kuyiraramo usanga bashobora kuba baguca ibihumbi 4,900 by'amadolari ku muntu buri joro. Ni ukuvuga hafi miliyoni 7,150 by'amanyarwanda. Aha umuntu ahabwa ibyumba byiza, amafunguro, ibinyobwa, serivisi zo kumesa imyenda n'ibindi bigiye bitandukanye byagushimisha. Ikindi kidasanzwe ni uko ushobora kubona neza ibirunga bitandukanye byo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Iyi ni hoteli nziza cyane. Murumva ko mu Rwanda naho burya tuhafiteho amahoteli ahenze kuko kubona ushobora kuba wakishyura miliyoni zigera kuri 21 z'amanyarwanda ku ijoro rimwe. Ibi bivuze yuko mu Rwanda hari amahoteli adasanzwe cyane. Gitwaye turi kumwe muri iki kiganiro nitwa Leo Dukuze. Niba ukunda ibyo dukora kora kuri subscribe. Ikindi kandi icyo nakwifuriza ni uko amafufu n'amafaranga byakomeza kugufubika. Ndagushimiye cyane.